24 i evo nas opet u Minecraftu. Danas ću vam pokazati neke fore i trikove kao i zamke u Minecraftu. Evo, prvo zamka sam sam aktivirao, znači prvo ćemo od zamke idemo, evo ovako. Ovo se zove mi, znači idete i stanete. Znači ovako, samo je bitno da imate provodnik, evo na primjer ovako, vidite. Stavim tu redstone, sad naprijed stavim ovdje TNT, znači nije bitno, ali ću sam pokušam. Znači signal ide na dole i pali to. Sad ćemo malo veći. Primjer, tako. I onda stavimo tu, tako. Što znam, tako i onda pozovemo nekog zombija. Dobro, ne moramo baš da ga pozovemo. Dajte jedan da ne dasi. U redu, pređemo na sljedeću zamku. Zamka je zanimljiva. Evo ovako, znači ovo se zove magična vrata. Zašto? Znači vi uđete i ćao. Nema izlaza. Ne možete gore bedrock, na primjer, možete i novo poništiti, mnogo se ne sjete to, nažalost. Gledaj tvoje prijatelje kako imaju čovječe, gledaj i plaši. Kine se mati. To se ti gledaj. Ovako, da priđemo na sljedeću zamku, evo, se zove pušaj zamka, zašto kuja, na primjer, evo, se stavite ovako. Idete se, idete. Fuck! Evo. U stvari, point je u tome da vi ovdje stavite, na primjer, evo, čekajte, znači. Evo, na primjer, sad ćemo stavimo ovako, 1, 2, 3 pistola. I stavit ćemo ne na njih, nego do njih, ovako. Vidite. Zato što oni automatski guraju, evo. Tako će, evo da nabunim ili da me bunim. I sve ako stavim tu i sa ove strane. Evo, na primjer, možete se zezati isto. I on bi... Eto tako. Znači sljedeća zamka, to nije zamka nego fora. Znači evo kada odete u selo svi znate možete ga redujete. Ali šta ako ne postoji ili nema mjesta za red, naprimjer nema ove košnice. Ovako, prvo zapalite, prvo stavite lavu na ovo gore. Onda na ovakve kuće stavite po 3 lave. Na ovakve po 2. Znači, razumijem se, sve ste me razumjeli. Na ovakve... Sve stavite koliko hoćete, ja kažem čisto... Znači, koji se zaprima. Sve lampe više neće trebati, onda ovako stavite, postavite se da lepo to stavite. Inače, neće da vam uspe. Nešto pada sa krova. Fajme isto. Onda. Znači zapalite im selo, pobite im žene. Iznesite im sve. Nemojte nikom da preživi. Kad sve to lepo obavite, evo ako nećemo sve, ali ajde i ove skeletone da se znam. Pa nema krijenja, ima možda da se sakrijete od sunca, ali nećete od mene. Nećete. Šta si djeca treba još nauči. Pa ne možeš se od mene sakriješ. Dobro, kada selo krene da gori, znači samo idete. Evo. Ups, neko bacio kofu i zapalio selo. Ovo moram da slikam. Odavde. Piče. Sljedeće. Vide glave. Biti stvari i zanimljive. Ovako, vidite, skulite će mi soul sand.
Što čisto većina znali, šta ako neko ne zna ovako. Znači, kada napravite ovako, znači postavite u polu x-u, ne gore, i stavite ovako 3 glave, vi dobijete njega. Sada, enchant. Looting 1000. Ja opet. Znači 4 i na 1000. Ne 4, 1. 5. 7. Ja domen 0. To je nema vezano što i treće vam ovako. Evo smite. Sharpness. Knockback. Sve knockback neće vam trebati, treće vam looting knjiga. I fire aspect vam neće trebati. Znači samo ove 3 knjige dodati, znači smite. Ops, moja greška. Ne mogu da dodam ta dva itema. To se pojavio. Sharpness i sada. Treće vam znači vidjeti. Znači njih ne možete ovako da nađete. Sad ja da nađem ovog. Znači ubit ćete ga lukom vjerovatno, razumite. Cekni be. Pa ja ću pobijem strength. Strength 2. Hoće be da pije ove baciš i čo. Gdje si nešto? Gdje nestade be? Siljomere, alo. Sad ću ja cimetat. Udjela ovo i ovo. Ovo je... I u njega ćete da dobijete nether star, znači nether star i od njega pravite bacon. Njega postaviti on svetli, zašto to je mnogo vrijedno. Sad kako nađete ovo, znači napravite nether portal, to sve vjerojatno svi znaju. Znači nisu bitne dimenzije, ali ja evo ovako pravim i zapalite ga. Onda šta vam dalje treba? Znači ne treba vam ništa, nego bitna je taktika. Morate nađete, sad ćemo imati da ako ga ne nađem ništa, proćemo nečemu drugom. Znači, vrlo retka šansa da dobijete glavu od vide skeleta. Znači oni nose mač, prenose vam vide bolest, to je kao otrov, samo što malo poskakujete od njega. I mnogo je mala šansa, čak i sa looting 3, da ćete, sa looting 3 da ćete naćete, to je da dobijete šta ste htjeli. A ublja, ali ima da učita ovaj nether publje. Što ja nisam došao, pa lepo. Jo, gleda čast, gleda čast. Duško ne dođu vamo da viš šta ću od tebe da dobijem. Naprimjer, evo i od njega dobijete redak loot. Opa! On je bila avetinska suza, znači mnogo redak item. Koji vide cool. Soul sand. Meni ništa od ovoga ne treba, znači da sam ga tražio ovako ne bi ga našao. Nažalost. Tako mnoge pričaju. Ne samo ja. I krivim ne. Hej, big man. Ajmo na redano kolce. A, bože. Da vidite ove pigmena u akciji. A neću da ideš, a? Pa dobro. Shvatio sam da ovaj grumen zlata može da bude zlati zub. Na teži način. Malo liči na zub. Zbog toga. Mada jesam se zub kaže tit na engleskom, ali nugget. Sigurno noga neće da bude.
ako neće noga, mora da je ruka, ako nije ruka. Nema ništa treće, nema ništa četvrto, mora da je zub. Šta je bilo dole? A gledaj pa, mislim da je ovdje, ali ne verujem. Brate. Staj pa, ako nije šta sam, moram da idem end da ubijem nekog drugoga. On je hoće da je okej. Pošto nismo našli ovo, ovako pokažu. Znači, vrlo su retke šanse, znači 1 od 70 su šanse da ćete nađete, da dobijete video glavu. Čak i sa looting tape. Samo malo povećavate šanse, ali inače oni su, rijetko se nalaze. Kao i ovaj stronghold. U stvari on se nalazi negdje, ali ja sad trenutno ne znam gdje. Pa ćemo ovako. Znači, Power 5, Punch 2, Flame 1, Infinity 1. Kad to sve lepo enchantamo dobijemo ekstra bow. To nas zovem. Ovako. Tutorial. Ne. Tut z Serbija. Tutoriali za Serbiju. Evo ovako, ende frame. Znači isto ovako. Ovo baciti pokazat će vam gdje se nalazi da je portal, ali trenutno, kako da vam kažem, ne možete to u Netheru, pošto u Netheru ne možete nađete. To je stronghold. Znači ja sad ne mogu to da vam pokazujem, malo me mreže, ovo su samo neki trikovi iz Zancije. Razume se. Šta je bilo ovo? A ne, jao. Obsidian. Ti mi trebaš i ti mi trebaš za svadbu. Spojit ćemo dvoje mladih ljudi, znači evo u 1.7 verziji je mnogo lepo, znači kakav hoćete može da vam bude, gledajte sad. Abe. U stvari, nije baš kakav hoćete. Primjer ovoga, takav. A ne znam zašto, mislim da je to samo na serverima, verovatno. Zbog onih plugina. Ali nema veze ljudi. Idemo mi dalje be. Serbija je uvijek u srcu. Odmah posle pljaskavice. Šalim se. Prijatelji, vranje, besplatno šišanje. Svuda skupo, ali manje. I ne znam nadalje. Eto je bila pesma od mog druga. Znači ja sam umirao od smeka kad sam izgleda. Ovo je izmajće od bola. Ajde, Bijum. Ajde, bez tebe sledeće još. Gleda. Pogodi ga. Ajde be, možeš ti to. Možeš ti to, ajde. Cepaj. Ne, gleda. Budi ozbiljno. Ne igra se sa životom i sa YouTubeom. To su dve bitne stvari. Ali ne, slijedam sebe ljubovi, to su pote i sve. Samo što sam ja već u kući, to je problem. 10 sekundi, tako da bude dok ne radi pošle i u kući. A zašto ne vidim da gađam? Mislim, još da me sekiram i to da ga ubijam. Ja staje nekog seljaka sada. Da se sezam malo njegovim rečima. Toliko dugo i toliko puno igram Minecraft jer se naučio seljakove reči. Ali ovaj su moji pameti se nije naučio. Znaš što je fora, ako izađete odavde i idete u ovdje, malo ćete se zeznuti. Zmaj neće se ispolniti i ne možete gledati odavde. Drž ga. Ajmo, headshot, ajde, headshot. Yes, budi headshot za kraj.
XP, ihihi. Ima da bude dobro ovu godinu. Nego nije u tome, znači, jeste dobijete ekstreman broj XP, ali nije u tome fora. Znači, kada ovo dobijete, mnogi se pitaju, ja ne mogu da ga pomeri, nešto ne radi. Pa nije da ne radi. Evo, jeste, ja mogu da ga desni klik, onda će ovamo da dođe. Pa nije be ljudi u tome fora, nego stavite kamen ovdje, ovo ovdje, ručku, tako. Eto ga zmajevo je. I mnogi vole da se zezi gleda. Gledajte sad. Sad ću samo da ga isklikćemo desnim klikom. Pa gdje odu, otišla su. Ajdemo. Jajca. Zmajeva muda. U redu, se vratimo u naš svet. I ovako kad završite igricu. Minecraft. Koga je napravio i još puno toga. Su to što važne informacije za one koji igraju MC. Ali, postoji još jedan trik za koji retko ko zna. TNT eksplode! Znam sebe ljudi kakav TNT eksplode. Radi se sa TNT-om, ali nije u tome fora, nego... Seljaci će da plate. Samo što ne mogu da govorim njihovim jezikom. Nisu me naučili. I sad će da plate. Ja ću da naučim njih da me poštuju i da me cene. Da me vole i da me mrze. A što je najvažnije. Biće zabavno. Izgleda ko ubrzani snimak, ali nije. Sada, stvar je vrlo prosta. Razmislimo seljaka. Kome se ideja ne sviđa, može odmah da ide. Ajde. Ko još neće da iznese seljaka, ajde kažete. U stvari znam ko. Nemojte kažete noću, ali kako sam u komp, sad možete da radite šta hoćete u Minecraftu. Naprimjer, evo, vi ste u survivalu i sada idete ovdje, idete open to LAN, idete. Sada možete da birate šta ćete, Adventure, Survival i Raučicu, oni idete. Lokajte Game Hosted on port. Ali baš nije u tome fora. Ništa ljudi, to je to za ovaj klip. Like, share, subscribe, imamo se u sljedećem videu. Doviđenja i neću da... Wee!